Rongkha constituency arlo EPHL sia party ke do atom EPHL si ukang si BJP along kachepau Tuliram Rongha hem kakhoruk dama puthap West Karbi District Congress Committee hin pen amina sai hem along phirang ke mai phapo Karbi Anglong pen West Karbi Anglong kang pialu kapaching thurja phanpura Central government lapen Assam government atum pen koror atang kanang palilu bonta labang so atang ka kapaching thurji kalisi KAAC CM Dr. Tuliram amethanga phansi Chikoras ichurong aputa Enforcement Directorate mati thihek pen ED atu mahin pen CM Tuliram Ronghanga hem kakhoruk dama puta West Karbi District Congress Committee hin pen amina sai hem along phirang ke mai phapo Ini diritum ada West Karbi District Congress Committee hinten. Ia posi nang itu media akhirnya dimana cokana koma akhirnya lahirlo non Karbi Anglong Autonomous Council BJP Sorkar Kacari pom. Iritum Karbi Anglong CM Dr. Turan Mohang Akihai alang di CM Kicupen lanon Assamese News along media dengan peklan pon Karbi Anglong syndicate itu Karbi Anglong kicupang lim aputha news along dak lampon loje kidamtang Assamese news along lo akihai Dr. Turo Karbi terus CM aphan idi kalau gaya aputha lasi phurki mo me nekan farokli serga phoke bahini anekan pen Karbi Anglong district elong pe deten stame Karbi Anglong kacari pon Karbi Anglong termasuk CM ma Karbi Anglong minister ustame lasun idi kalau ke lanon dikhibo ilitu Karbi Anglong termasuk konsel CM Dr. Terma ke hai fansi idi kalagi ceng lasi Karbi atum asa kamfiti pudu Cusita ingkrang kicicuneni kicota imunite amana longtang jigo phake curi la sinon ke kardiala asam thiki posom si non kikiwa si enge kicota jigo phake jogosi kopi ko sone bang goben ake hai tu inquiry si alam dan Karbi Anglong asal bencelo kicupang 5% lahan idi kalau gaisi je alangi nolong ke ahe adu cido hi selangi idi ben kecipe yo konsi ihir ke kakuta nilitum cini dasi songke mononti same mayo ka sarkar cari same langsung idi ta hoja ta mau bake kada abeden lagi lape lanon lason idi ka lagi lapen lasi laso non tidak kikibong Asia bapak nilutum dak West Karbi District Congress Committee pen nilutum alang ithan kondem polo lasi di cuniri Karbi Anglong lapen dimangso lapen angsam asam angkang sami BJP kitun kalisi lanon ke do masih nason karapson pon alang tun bir bipe aja da pitem pon pipinsi aniwang ta alang kan BJP nang dono IP nang dono itu kenam lo hala kena BJP nang dono kenam apa sa le du produk te kopia posi Karbi Anglong asor ham a kontraktor teman BIP dekede kopia posi Karbi Anglong asor ham awak sai dekede lasi lanon ni asam angka Karbi Anglong kan dimasang kan Arab konsen ke BJP gitu kali lo BJP pencekak si alang itu kadu kami hawa dapat di misalnya paham alang itu BJP pencekak si Kongres nanti bawa ke Kongres juga langsung nak karapson atau jat ke idi jauh jat ke itu telepon le lah sini dikacuniri ke long Karbi Anglong asal bahasanya alang itu me punya undang bang suri si Kongres gitu kali hala gitu inung daheni dumpo hala ke doa ma BJP akan sami aku pijon tu le hala ran ka piklan ran ka pamampu pansi alam itu kam ke klen la sigano kikibong kado terus sia ma ke nilitu West District Congress ke alam di ke nilitu ke kondem lo
akai sisteme morfi same lason ke kal majo kesien tu same lasonan pen kedeni wasi curi bolilo West Karbang long khang constituency kaparu rong kuroi pachok lam long jangmi po chiklu ni phai korasir kepani BJP mass joining chamek padu ponalong ki ong dong EPSL sia along ke duarat BJP asong long kachepok jai mek along alu hiaman pengpen Dr. Tuliram rohang MLA Dorsing rohang ia mongol sing timung MEC lapen kaprek man peng ki dodom chidong do non malom Karbang long dang pelong constituency tin along tami kaprek ratcharia song cheosi penang anarata tu BJP ratcharia song along chepok dun lason tak si jang ni po achiklo ni phaing ko sir kep ani sitami ki ongnung APSL si ratcharia song men cheosi BJP ratcharia song along chepok dun BJP ratcharia song along chepok dun kato kawi suri sira Faruk lira thongkep raisi awaters la pendon Faruk li susi ahem to na tu chepok dun laso ka chepok dun along leaders atwa men laki jabo terak media sal rongkhang Argentina BP women vice president West Melin terang pi women secretary Tenzing terang spokesperson Anthony terang PS organizing secretary Longki Kramsa ex president Sanjit B PS vice president Lokhon Pador PS financer Roland Kramsa PS organizing secretary Romet B members Ramson B members alang litum pini benke BJP ratcharia songalong chepo ogdun tanglong alang litum pen BJP ratcharia songalong kachepo ogdun ki Karbang longarat akari article 244A kabachun ponang jia phan pusi ki ongdung APSLC ratcharia songben cheosi BJP party along chepo jai megalong CM Dr. Tuliram ronghang pen sitami jumesen alam phan tekang labe ronghang arata phan ason kapaching thura war sai ki piponjia phan tami chichako Dongkam Kamen Sanjay Finti report Northeast Bay News khang ele konsesi khang along hangum pen bang suri sira bang harupira thongkera isi bang suri sira bang harupira thongkera isi APSLC ongnai lo APSLC aphai bang ke bang harukrisi angke APSLC lo open babakian ke Congress lo asalan tunta me da chupau lo tin kar de lo de parti lo lembra pat da ke jo batera hai na lo la pen ke da ke Argentina BP ka hai ke la pe consensus committee president lo ala ko bote cheo party ben cheo ben security BP lo lembra pe na president lo president pon pope na bang ke singason konsensi bang ke bang suri priba ke ju na bang singason la konsensi ke bang media ni bang kan play la ben bitare ke sido continue lo soben ke borjana konsensi doar baru konsensi la pena ko aprana dhonsuriya konsensi nang jono lo ko dhonsuriya konsensi tare langna ke jono na to lo kono ke second round si kono ga jono sepo la si continue lo ke jono program ke tela arbita dak langna ko onke botol bokam ta miwe lasu ada ka daksine to mangke program kurbo hangrang na ke jono ji mo heta ni bangre to Karbi ronga sara tum ansi bang phokep su se deopani konsensi acheta na jono na lo tum bang srini bang do ko pini da ko bang thile ko dak la ko jono thai asian bang da na ga jono lo Congress la pen APSLC asa la pen nam da hala ko social media la klang hala idi to nalga na paum idi ave thanga proman ave lake awa anning kere pen ka pinchat English pen polo lake miss pro wanda la ni hem da kali ko idi ke bang hi pen aron ma thanga ave idi bang hi polo da lingi phana direkta nai thanga ave la hai ke la sinomolo na don thego lo Congress la pen APSLC ene nang dun la siola la prag news la pen kisman news atung ka peklang tabdo la to banke ni high court lon final lo ni final lo la hai ka pachu bayala ma putha asi chupidai pada ka ni son case video lo ka prang da tidin na long ke klang aprang ningkan hingi thoma prang da ni phan me he no klang lo lai putha na bitai thini lo high court pen clean ke lo konon phong da pinita ni le ko ke thomba TV channel to man case pialo asi pe namalam
tong hearing kan jine pela ding ne hearing Soalnya penicillin mah ka travel atau non travel handu pala tu mana le pata gitu jadi lagi ajil ding holo kan tum kalbino to mas council ban cheperaya lo mana lo mesti ikut do pulong da pumana pidano return ang pidano ni li hala klem yang lapi di pujian pujian lo nggak sesuatu apa sih PGR ke nekada ninge ban lo ka return na peklang lo gente sub judice do bomo hut ke lake eviction une lage alko laptop jir pe ne tum da white document possible hai kalbino to mas council le peklang lo gente Karbi Autonomous Council jurisdiction long PGR nama ke tu hoja ke da ke PIL case do pulong te lagi unelo above court ke damun emat court pe angsong eli ke damun emat lagi la selang tum ke claim ang lagi chini darul kam bang claim mo ni tani ni kam je claim mo choi